Hello so pite ho tunin jong pathin thu chom cha na ke olomutin tunia isenu mun chele revelation bungsom la khat changsom la ko kansim kahin sim le changsom la ko hi kansim de hin chuin wana pathin ho in mun thing chu aki hongin chule aho in mun thing sunga chun kitep na thu thingkung chu aki mun hi chule call a pen o agingin van agingin ling ake hotan hi chule gilin nasata alhan hi sopite ho dunia eseino mun chu hi le revelation bungsom la kha changsom la ko hi ve lo hen pathin thu hi ina asa lo ham isim nom lo ham efisia bungu changsom na si ya pra sim su su lo hen hichi pathin galvan ike banan dio wa hi krista galvan ke banna wa hi pathin tu hi lagao chamjam hi ti hi imu vin hi che revelation sung isi mail ahunglung ting thul thu hin hi chi zonin panmos tuikola anamu hi chi thupon ke phon do ho hi phatan velo hen 65 apat 68 AD sunga thilkimu 2000 years back na he tai na hi chi 68 AD khanga ai le tu a hunglung ni ho hin nom le dal hen nang le ke pakai anga thutan aidin ni hin hi chema sanga hi chi van ko rong ki hong ding chu ting le van ko pathin ho in thieng ki mun he ti hi asain ka yelo te so pitio vanoi mi te na mu so ke de hi nom le dal chun na pakai anga nadin te thiem na chandham thiemo na chandham tu hin decision ikila alo le itile ikila ado ham so pite ho hi chen pathin tu na asamon lapotin Christmas la New Year ke chai tai tu kum sang ni le som ni lugu ma iti hin kho ni man du ham na ji na cha na in sung mi na nu na pa ai lo le loi le gol to iti hin kho na man da ham pakai chu iti yong la hung tan te e ho ki ging jing ai ba hele la to ai du he so pite ho hi ji hin van ling hin ki hot ding chu ting le gil chang le ta hung ni ho he hi chi ka hanga he ni hin nom ham hi chi ma sangai pathina dinga na stai ki pi dawa ina thi ta ozong le disu ku sa hung ting le thokit na lopi na imu du cho abidoi pen hin so pite ho hi ji hin tu zanin nang hon revelation bung som hoi som lani hoi tan semin lang geleu chon thil kidang so de ho hi e ho mitinin amu de he lezo se phong ding ti lai savin so pite ho king jingin umote ti hi ka sei no hin thutam ta he isei sanga chom cha in sei le anom nomin mi ho jang alung lu zo in ja he kitil kho to jingoten bible system the bible study bolotin I het now non het now zong la nan comment on han bol theyu elole reaction han bol theyu hitin ki sir to den pathin to hi kitil kho jing to la hen in kho jong I khan to jing deu kingalu na pung che de hen muntina ka sopi ka sangon bon chaven suntin chibai zantin mangpha